Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly, oh yeah. Panggil. Sederhana, hanya dengan melihat senyummu. Ketika dunia seakan mau hancur, kita bercanda, tertawa bersama. Sederhana. Bahagia itu milik kita. Aku raja dan engkau ratunya. Walau cuma kita berdua yang tak. Let's have lunch. It's a crunch time, babe. Kita nyamperin Gala dulu, geng.
Ini kelapa mau nggak? Tisu basahnya Kaira diambil Gala, lihat tuh. Apa itu? Mana tuh? Monyet gimana suara monyet? Gimana? Iya. Ai, yuhu. Nggak boleh kasar tangannya, Ai. Mau denger Asyap, men. Apaan? Asyap. Gimana ulang? Asyap. Ada Jess. Oke, kita tonton ya. Hai, hari ini OTD aku beli di Posis Shopaholic, sumpah celananya bagus banget, body fit gitu. Sama ini jaketnya gemes banget, bahannya premium parah, halus banget, nggak gatel, nggak kabel-kabel nih pokoknya. Kece-kece banget. Dan selanjutnya ini ada outfit kedua. Dan yang ini tuh bahannya halus banget, turtleneck gitu, press body, jadi kayak bikin kita jadi makin langsing kelihatannya. Sama jeansnya juga lucu-lucu banget.